خوب واسه تنجه کراکوتون خوبان چی نویگریو کرونا هست همه تنج تلگرام کنده بوجون اومده بوجون پاتوف بیچولگا مدروی دمی کی زدی فهمیدی اینه هم یه در میزنی توری چه چی میکنه пересоединить все мечфиш уже домой буром да подписчик дاشته با بزنید آه نمیشه نه کار نمیشه دیگه نه خوب جوابه خوب واسه دوستان عزیز امروز پنجشنبه السلام علیکم خوب هستید تنجی کروتون نازم تنجی بچه عزیز حوالتون خوبه سومی مسجد چی شید ای خدای دیگه احتناوی خود خستی محمد ظاهر السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکتون به طرف شهر یارسلاویم یارسلاول چی میگن واینی پراد گذاشته شدیم واینی پراد گذاشته شدیم رحمت خدا اینا اگر ریشتوران باشیم واینی پراد گذاشته شدیم اینا باید کما در همی جاییم دوستان علیکم السلام و رحمت الله اکا خیلی پرشیم سلام علیکم اکا خیلی پرشیم نفهمیدم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و الحمدلله سوز تنج سلامت باشی تورسون مراد خدا خیرتون کرد تنج نغز برادرو کدمید یگان گپ سوالو داره در تلگرام با وجود 88 بزنه 2700 600 فتش دارم سیلکه همه افیر از پارتم بزنه پریسایدینی نشه بی صحبت کنیم رو پارو گاو زنیم سلامت باشی دعاگو باشی برادرو تو آسمان برای هم بی چتر قبول نمیکنم معلش الله هدایتون کنه الله هدایتون کنه ای ایمان هم هدایت کنه خب سلامت باشی الله برادر جون بیا من ترم 4 نیت کنم خدا هدایت کنه تو آدمی خوب نیست چیکار بکنم پروپاگاندا کده استیم بیا ایدونی کار چجورا اگون گپ بابا گل زیناکاری زواد میبخشیم اگه خواهرت زینا نکردم اما و خاله و ینگت زینا نکردم توز من هفت پشتی تره نمیشناسم در جا با ایزی با زیناکاریش اگه جا برمد حرامخور گفته چی گفت دزدم گفته خیانتکار گفته با زیناکار شید اگر که مسلمان باشی گپ داری در روم اینجا بیا ای توز در بزبز می نویسی خوب میشی اما در افیر بدرا چخچق داری گپ داری اینه دیدی آخه گفتم که یا همون شاگرده همون کیان اوسه خوینا یه روز میفهمیم این احمد شونا میتین یا میخیرش متاسفانه میگوی که گپ شو نزنی بعد نه این گپ کنه از زمان دوستان عزیز این همه شما رو ابونشون میتیم این همین تلگرام است این همین بابا جان 88 دیده بالا ول بسیسی بگردونم ما این همین تا بابا جان 88 در تلگرام میدروی پروستا بابا جان 88 بزنی همین تا بابا جان 88 بزن بابا جان 88 این هم خیلی میبره و بینه 2600 پس پیش دارم این همین سیلکه آخرو ندیده در روی همین سیلکه میزنه این هم تا سیلکه که زده اینجا پریسایدینید میشه هم پریسایدینید تا بزنه
من اینجا قبول تو میکنم صحبت میکنم گپ داری این همه خیلی کی کسی رو تهمت ده حقم دروغ میگم من میگم کس 50,000 قرضدار نیستم همون کدوم قرضدارم بیا با آفیس مینا بگن تایم قرضداری تمام اهمیتش نمیتیم خدا خیرتون در وایکمتیم سلامت باشیم ما در وایکمتیم دوستی خدا در چیم نه مدریت بودم همه جا باید و اینی پرد بگذاره و چیرد بگذاره این همینجا ببینه وایکمتی در اصلاو علیکم السلام و رحمت الله علیکم السلام و رحمت خدا کدام شهر دایی بگوش شهری رستو شهری رستو رستو на Дону Ростов طرف Ярослав Ярославская область سلامت باشی ساربان جان یا بالا یگان تیپ نویس دیگه چیز میبره الله اکبر الله اکبر باشه این خفه شما را فقط جمعل میکنم با آفید توی چیپ پاویدی سال سلامتی بابا برادرات چیزایی که ما میدونیم متاسفانه است ما نمیفهمیم السلام علیکم برام السلام علیکم سوزی اکا خوبی؟ شگر برادر خوب هستی چینجی شگر اکا اکا یک سوال دارم لابا گوش میکنم اکا جان همی شما با کدام ستاتیا زندان شدگین؟ من الحمدلله هیچگاه زندان شده نیستم بچه ما در یک ویدیو دیدیم کی ایوب یوریست برادر تیجه کتی شما گپ میزنه وای نه وای یک پسر شما یک میگین پسر که من برای باز صحبت مکنم اخی اکا جان من بخش برای هم گفتم که کت شما صحبت کنم چیزه برادر تیجه امو ایوب یوریسته که هم با امودام یک پورچه ویدیو مونده چی مونده اگر شما خیلی تماشا کردیم ما هم هم بلاگر رو تماشا میکنیم همونجا در گفتگی برای نتیجه نو کنکورس کنه که حرامی دیگه کنکورس کنی حرام همون شما را در همونجا پس زده سه که شما پلاک گرفتین گویا گرفتین با اوجا شما میگین ترمه شدین ما برای هم گفتم که اکا پرسیم شما چی ستات یک ترمه شدین برای چی خیلی چوی گپ چپو برومده سه در اینترنت خوب جون شیرین سوال تمام کرد شریف صدام آه بله یکا دوره کی برات تیجه یا کی مظفر میگن بلاگر بود 24000 یا 34000 подписчик داشت یا دخترک میبره به نام یک خواهر فراموش کنم تخمینه بود افیرم همراه دو کودک یا سه کودک وقت ادنا کلاسی بود 2000 چند بود فراموش کنم 12 بود 13 بود من این کمک ویدیوی که کنه نه ها الله شاهد بعد چی ویدیوی کنن بود در یوتیوب که یا گوش یا حوز گوش میفهمی که من کمک کنه من راستش بلاگری خیلی نمیفهمیدم من با چند بلاگر من هستم در حقیقت مظفر همون برای استیج جواب میتونم میگم یک خواهر میگه که مایلش ویدیوش که پارتویمش با ویدیو میکنیم جورا می پارتویمش 30 و چند هزار هم خیلی جمع گیر میشه من بچهای کویبیش شاهد دارم برادرها رو روی میکنم که همین سوم با خواهرم میگم بیا اورد پورد استایل بخره میگن دم سوم در کره تو دخترم توبات کنه دختر معیوب داره با این میگیره اون بچه‌ها میبرن سوم میشه تیان چانس میو همون 30 چند هزار روی خیلی بود میبرن میتیانش و با کچه شورش میخرن میتیان میگردن میان درختن میگم فاند فریم نباشه او زنه که چند کسم شونیمسی نورم یا وقتا زبور کرده بدیان میتیانش با کارتا موندگیه با سوم جمع میشود تا یک 10,000 جمع میشود که مظفر زنگ میزنه یا که اون برادر تیجش میگه زنگ میزنه که برادر همی یک کسا سوم پیرود کنه که یا معیوب دیگه بعد من زنه که زنگ میزنم که همین خلایی سوم برای دخترچه تو جمع شده سوده چیکار میکنه همین سوم چیکار کنه من
میگه خیلی перевод که خیلی перевод میکنه با اطلاع میتیانو معیوبه با ای بین 9400 یا 9600 جمع شوه که 2 روز بعد با زنگ میزنه مظفر ام در گرمانیا بود برادر یک Aha. کسلی دیگه تا امیا با اسم ای رو کرد اخی کسلی باید چیکار کرد در همون کسلی خودش ویدیو کنه و یا بمونیم باشه تسمی یا چی تقسیم داریم میگه گوش کو کانال نه ویدیو میاد چه تلفنم تعمیر کنید بعد تلفن در روش کشتم زنه که زنگ میزنم کی مقصد شما برای وای گفت که ما شما جمع کنیم ازبکستان میاریم یا توبت Da میکنیم خیلی فرصت kıstası کرد Farmon Metaki ها video هزار اما تو شما kanali ma перевод yani کو Korangi اصلا bıkır. مظفر دیگه حرام خری کردگی نیست پروس دلش بابا دیگه معیوبا سوختگی گفت که شما دوای перевод کنم مثلا میگن کاجی چی راست بگو من قهر میکنه که آخه معیوب دیگه ویدیو کنه این سوم برای این گوده چه دوای میتیش بعد زنگ میزنه مادری دختره اگه مادری دختر الله خودش میدونه یا که با سوم رفت اونجا سالن به سوم رفت من خواهر توجی که پس نزدم من زنگ میزنم ویدیو بیزف میگم که خواهر جون مقصد همین سومی تیرا اگه بگومش گفتم بگومش که یا برو یکم بار گفتمش که مایلش بتیش دیگه بار گفتم بگومش که خاصت با این سوم گفته چیکار کنم میبینم ای سلام برماده است خواهر شروع کردگی من حیرون شدم میگم که تو عجب رو دیگه از سالن من در عصبی شده یا شدم بچه 20 چند ساله بودم وقت بعد گفتم که Ya آخه da چرا kaka amca ya значит ami zbor mekine ami pla mebinan da video mebinan xe gira mekinan xana medonum chiko mekina ba badi zbor pul jam jan diga ba fikram salon ba salon megardane نه من amca diga خواهر da اگه bayni نگاه کرده mardım نمیتونم o akaya da amca bayni mardım diga خیلی شبهه پیدا میشه شما ای چی سبب گپ میشنوین اقورات میشنوین ای همین سبب شما باز میکنین شما میرن اکا جان سالن شما اگر سوال شما دست من یا پرا مینو جواب بگم جان подождите شیرین یا مینو برادر دکر یا من مینو یا سوال مینو پرا جواب بگم اول انشالله با این بیا شاوز بیا میبینم میگم که بیا با وقتی من خواهر دیدم الله شاید که خواهر گفت که من دوگونم توفهم کرد برایم یک چی کردن من گناه به گردن نمیگیرم مظفر به گردن نمیگیرم مظفرم داخلش نخورده بود برادر تیجی او خواهرم نمیدونم با من ده همه عصبی شده 25 ساله و 23 ساله بچه بودم مظفرم همونجا دشنام کردم او دخترم دشنام کردم گفتم ختم فلان کنم مظفرم فلان کنم گفتم شما خود دختر هر چی گفتم قانچه گفتم تو دین از سوم طالب بدی امروز سلام با سلام نگردیم مظفر سوم گودک ترا او سرای کرسته گرفتم هر چه چور کردم چور کردم باز میگم که 9600 روبل بود یا 10600 روبل الله شاهد بعد جورا سوم ما سینمات کردم کارتر از ابلاکی روز کردم برای چی من بردن که ما اونجا تاجیکو رفتیم یا جو همین ازبک‌ها و تاجیک‌ها بسیار بودن یاد چچن فقط میزدن تاجیک‌ها را خراب میکنن ما همین سه کسی که یک بار رفتیم یک فیرمای بگیم گوجوشی و همین تایپ توزکنی بود همین سه تاجیک لوبو شلات کردیم همین زدیم ایال همه شلات کردیم بعد ای بین ایریم زایلین هستم نبردن شش ماه محکم کردن اگه نمیدونم وقت زخ خولیگان است چخل همونجا من بردن محکم کردن محکم کردن دکاس ما و بچه‌مو خیلی سوم داشت داد برماده میسو میگیم من محکم کردن خیلی شیشتم زخولیگان است اموزل میل چی بود значит خدت судебния ка نه تاری شتوبی دیلم سیاه بودن نه زهم میل شوم چی گرفتن محکم کردن اگر سودم نبودم اینه چقدر یک برادرم دیگه سودم نبودم اینم در زبای کمات مینه جز در پرادیم اینه دارم میوای کمات راستم من اینجا نمیوردم مقصد از اینکه بعد ایوس میبرم که خیلی بلوگری وقت من نفهمیدم میگن ترا ویدیو کردن ایش میگه اوس وقت همین ادنا کلاس نکی ایمو هم خیلی برماده بود با ما ха زنگ زد مظفر харашо ба натиҷа мега ки эуҷа видеорамо 10 рӯз зиёд то дудем ҷа 1 миллион зиёд ҷамҷага الله бо шумо شاهد мегӯем الله 10,000 لعنت کند 30,000 اگر аямун الله сод لعنت کند برادر جان ака як хабери برادر ҳамину бес биё гап ма бугу мухи ма ҷа آخه баромадам گپ یکم تا гап گفتی در کنسر گوشم که جانشینی تا دیگرش بگذاریم برادر جان дақиқат бисёри бад мегӣ ака نه ами من شتوی харобӣ فنیت аст мегӯ نبفهمن тамом مردم من یه در نظر دارم مردم хароб تا بفهمن خلاصه که من دختر برمدم با برمدم دختر گفتم خواهر جان کارت با یک نوع وقت با نوع فامیل روی میکنن چه خیلی روی میکنن زلاتای کرونا بود چیزی بود که ای زلات چی یا نمود امتر پیروود بود با همه خلاصه رویش کردم 10,000 یارسیش کردم خلاصه 400 روبل و 600 روبل ای خودم موندم رویش کردم تمام کار همون جمر خیلی خیلی من گفتن بعد از بین چند سال میگذره خلاص کره تمام معلش خب از بین چند سال میگذره اکا یک ویدیو چیزی میکنم دوره کووید بود کمک میکردیم در همون طرف ولگاگراد یک قدی در هم یک گروه همه پارتیان گل هستیم نه مظفر ایوس میگه یه حرام خره این بچه حرام خره سومی فلونی خوردیم 1 میلیون چند
ببینید در اسم شریفوف در مظفر در ایوب لوبوی محل من در افیری وی برمادم وقتی وی من تحمد میکنم من در افیری همه میبرم میگم که ای برادر تو من تحمد کردی من در افیری اینستاگرامی وی میبرم وقت کرانتین بود انا که وقت وی برادر تیجی خودش ریپر بود برادر تیجی خودش بلوگی رو آراتر خیلی بود رکبی اومد رپری و من نمیشناسم من فقط نه شما گاو برادر میزنه گاب نمیته شریک خدا یعنی که من تحمد کرد من همونجا گاب زدم من گاب زدن نموندنی مردم مرا میدونی انا همون ویدیو گذشت برادر تیجی رفتم در دوشنبه قاپیدم گفتم که برادر بیا که تیمر همجا سر کنیم ای برادر جون همین تیمر گذشته نو آرام شده حاضر تو میگوی با تو چی میگن تهمت اختا اسم میگذرونی هم مردم با من با سر میکنن التماس بس تیمر کشتم اومدم من خیس مسکو اومدم با من ایسر ویدیو کرد انا اون ویدیو همیشه با ایوب ارزو گرفته در کانالش پخته خیال کنم با سوال جواب تونستم گوش دارم اکو خب گاب نیست اکا جون گاب نیست حاج جمی میگی واینکامات خود یگون کارگری واین چیزی کنم واینکامات راستی یگون کارگری یگون دستگیری کدا میتونیم درباره این واینکامات نه من کارگری امنیت نیستم کارگری یگان چیز نیستم که دستگیری کنم این همین بگیم ارمیه روسیه را اما هم شهروند تاجیکستان شهروند روسیه ما را پیروت کرده نمیدونم باز پایسکا میتین یا کوزی جا پرات گذاشت یا که نمیدونم برای چی پیروت میکردن اینجا چند گودر داری خودت شگر چورتا چهار تا برای چی پویش کپتن برای چی کدام نه که تلاش نمیدونم باز ما را یا که دعوت خدمت کردن که رفتنی بی واقعا نمی خدمت این رفتنی نیست من را خودشو دعوت کردن 3 روز زنگ بخیر اکا بیا جون سفر یا دقیقه من همجا مثال روما نشان ندادستم من نه بهترین گناهگارم نه 100% من اکا پروست از بهترین سوال هر ویدیو میبرویم من میخوام که دو ویدیو سوال مرد خود بچه این جواب همین بگیرم کنه اکا جان شما میخواهی که حقیقت بفهمی بچه اوه این بله در ته نوشتن Хорошо. Ҳамиҷози дар комментария як кас 3-4 бор навиштеса гапои дашном бугӯ ки ме очатам мегум. Вале ман استغفرالله ягон برادر гуноҳ جان накардам. انا برادر Рута нишонте, рута нишонте برادر جان гуштедсай. برادر در یک دشنامی همو برادر تو طاقت نکره سودی آفرین ما میگو که اینقدر دشنام را صبر бале منی ман мегум офарини шумо ин қадар видео нисбати шуморо با همون максед. خاطر دشنام Ҳозир نکو аввал ҳамиҷа برادر нависте гӯш ка ака подожди стоп. Ҳамиҷа навиштеса ки э рута нишонте. Ман ҳамин рума нишон натам. Ман шуморо мегӯм ки акай бобоҷон ман рума нишон натам. Ман гунаҳгорам ё не? تو اکا جان من چرا میگم مرد بچه هستی که برمدی میخواستی حقیقت به خاطر خدا بفهمی О, بهتر архе شد видео برادر биромадеста гӯш кака. Шумо фақат мисол ҳамин видеои роликои шумо дар бораи хайрай чизое мо тамошо мекунем. Вақте ки бо дигар канало мо дигар роҳа тамошо мекунем, иҷа вақте ки як раҳай мешавад ду раҳ. мо шубҳа дар дил мо пайдо мешавад. Айзор Мо Рахмон. мехоҳем ки савол ҷавобона бигирем охир. Ака ҷон Дар беҳтарин кор шумо кардед мегӯед аллоҳ дигар видео канало дар ҳар хел канало дар ҳар хел видео мебурояд. Ман ҳамун савола буромадам ки чиз кунам. Иҷа ҳозир ҳамин як кас бисёр навиштеса, ман очата апата свор мешавам. Хеле нанависа. эй бародар Гамҷон, илтимос ман аҳамият савол буромада илтимос додестам, ҷавоб ман ака гирифтестам. Тамом. ака ҷон беҳтарин кор Ман кардед ҳичка илтимос наметарсам. Ман на комментарий ай бобоҷон метарсам, на ай барадатиҷе, на ай ягом зот ман аз худованд метарсам. Ин мусор хел чизо нанависам. Ман якумш ки ягон кор хато накардам. бародар Ман аҳамият савол на чӣ буд, мегӯям биромадам, савол ман додам, ҷавоб ман гирифтам. Худованд нигаҳбон ака боше. о баро аҳамият натӣ ака ин бародаро хая тараф фаҳмидан дар кор Аҳамият не. Ман хоҳарашам мегирам, мегӯм гуфти гапо. эй бача астағфирулло бигӯ ҷа хоҳаро шидагиам чари нагӯ бародар Байли шака давай. худо нигаҳдор бачаҳо душном накунед хоҳиш мекунам илтимос бародар самнени дошт бародар яъне ки як тараф чӣ мегӯянд нобоварӣ буд хост ки чикор кунам ҳамин саволу ҷавоб битиям алейкум салом ва раҳматулло ака سازی اکا خوبیت اینجا اکا чигир бародар хуб ҳастӣ ченҷӣ با خدا مردکی زوریده خدا همه ما مужик را هدایت کنه کجا خدا هدایت میکنه هم خنیگه همه تماشا میکنه ویدیو تا اکا با خدا یک تا نیم تا آدما کار کردن نمیتونی خدا رو خدا هدایت میکنه پروسا کجا منم بعد اکا ای تاجیکستان اومد بهتره ازبک زبانم منم کم فهم ویدیو سینما میکنم با خدا این جنگا این تاجیک خورده است چی گپه اکا
به خدا نه. نگاه کن، به خدا. من از خودم به یگان چی خدا. نمیگم. یک چیز دیگه میشم از همین بابای لنگریا فیدنا تحمد میکنن. الله شاید که من بعض این برادر یک شبه بیدار خوابی عمل نمیکنن به میدونم خاطر اون که اکا. اما میدونم. تهمتش میکنن. تهمتش میدونم میکنن دیگه منم. میشن. همین سوال دارین ات مر بچه شب برو اکجان بگو این همین خیلی سوال و جواب ای چون نمیبرو این گپ زنن رنگ نوزن برادر با من بهترین کار کرد. دیگه اکا دیگه ملت ها نیست خیلی. میدونم، من میدونم اکجان این ملت اکا منم ازبکستان کم کم ویدیو سینمات نیست. میکنم. تا میکنم مثلا من ازبک زبانم اودیتوری من ازبک کیا. به بهترین خدا قسم اکا به گنده گام میزنه به خدا. میدونم اما بچه ها برموز کم که دوشتون باشه نکنه برادر هم حق پارا چی در کار هم بچه ها یا برادر کسی خفه میکنه. اکا همه یا مسلمانیم ده مثال دستگیر کنیم. مثال یگان تاجیک حالی نبرآمده که دستگیری کنند. مثال در مسکو در روسیه مثال شما میرید لوبای اوریما ساعت 2 افیر میکنیم تماشا میکنم که ویدیو تا تماشا میکنم بابا جان اختا که لنگریا به خدا قسم یک کارو میکنه یک خیلی پدرش مادرش نمیکنم خیلی کاره به خدا بله نه. برادر اینجا نجیب نویسه که چه از زن قاری فروخ در خانه خدا صورت گرفتی برادر اگر که من دیگه کار دیگر هم تهمت در حق من اکا والله قسم. یک گپ پیدا که منم مثال یک خیلی یک گپای گام میزنه یک خیلی اهمیت نتیه که بگید او دلیل که به خدا نه خب طبیعی بهترین است. من شما این ازبک زبان اکجان من تمامی نمودی رولیکا را در کانال میپرتم. تمامی نمودی رولیکا را میپرتم که میگم در کدامش دشنام نمیکنن. الله شوی در لوبویش دشنام میکنن. در ملاشم در ریپیچم در لوبویشم من حیران میشم. اگر که آدمیزاد خداوند آفریده تقریمی اگر گپ آدم قطعی ما کنه وابشه زندگی در کار نیست ده ماد میکنه خیر میکنه گپا میگه وابشه اهمیت دادن در کار یا رفت بیرون در کار رفتن در با اگر همون رحم رفته است اینجا نوشته که لنگری خدمت نه با مینت میکنه من خدمت کنم. آخه برادرها علامت بله میکنن وقتی که میگه که مثلا میگن تو بگو برادر بخیر برا این همین خود بخیر بر زن فلان جبرا نمیره اون مردک به صورت میدوام بعد میگن که آخه دیگه قرش یگو نمیگه این منم مردک شما من خدمت کنه خدمت یه من خدمت همین کنم بچه تمام. اکا همین بچه دم من سوالم که همین بچه مینا بیو یا بچه مرده گویا یا بچه جنازش بمیره یا پول ای جمع یک گل میکنه. تمام دهنی در مار دور اومده نمیتونه با اون مرده را گوش پس کرده. بله این اکا گپ شوخی کسی زنگ زد واکره که میزنگ زد. بخشش کلام من خیر است خیر. دستاوکده کار میکنم بخشش کلام زکر نه برادر جان خطا میکنه. من زن هیچ کس صورت نگیرم. تیم بوله در خونه خدا من ایدیم عبادتم یک از دیگر صورت میگیرم. شما نمیفهمی برادرام چی بگم. من دین همه افیر کرده بودم در این تیم گپ زده بودم سحر قطعی که برادرها وضعیت چونی نیست که شما گفته ایستاده ید. وضعیت چونی نیست. بخدا اکا یا خیلی اهمیت نتی اکا جان بخدا من اهمیت نمیتونم کردم. اکا شما کار میکنه که یا تا نیمتا کار کنه میتونی کرو الله میره ما پول یا تاجیکا زده یا تاجیکا کشته یا جنازش بمیره پول جمع میکنه اکا همش شما زندگی داره مثل ارزان علیکم داره السلام و رحمت الله و پول برکاته. رنگ شما میخوای که آدمو زندگی کنه یک مردکو مثل رنگ آدم باری زندگی کنه شما در میفوره کن یا خیلی گپت ندارم دعاگو باشه یا اکا جان خیلی پروردگار تاجیکا ما را هدایت کنه. علیکم السلام و رحمت. نماز میکنم اهمیت نمیتونم
الله گپای برکتون گرم زیاد میزنه. کنه. الله برکتون زیاد کنه. الله خب برکتون. شما خدا شما ساعت دوگو باشه دوی کجا. شب دوی شب میزد میره مثالی گفته 100 کیلومتر هم آدم رو دکمنتش رو تخ میکنه همش روی میکنه نمیشه. ما در همین چیزی که با واسطه ما مردم میشوند مقصد حاج قاسم است الحمدلله حتی که یکی محمد میگن 2 نفر هم مردم را بسیار روی میکنن شگر اما یک چیزی همه خدمت میکنن بو همه را گفت خبر میکنن با اون خاطر ما هم حسبنا الله و نعم الوکیل میگیم خداوند بسنده ایو علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و هیچ کاری نداریم به خدا ما اون وایم نیستم که پرتینز ندارم لنگ دیگه روشتم ما نواس میکنم که رنگ شما باشه رنگ شما خدمت خلق خدمت کنم ان شاء الله حرکت میکنیم که با خدا الله نگران میکنه دوگو باشه کجا سلامت باشه کجان انشالله هستن برادرای میفهمیدگی بسیارن شخصی که خیر میکنه به خاطر خدا در راه خدا و حرکت میکنه که دیگه توبه نکنه شما پروسو یک مومنت نمیفهمین بعضی بلاگرای من سخت نرسه یاردمشون به یگان ملت به یگان بچه ها نرستگی در اکران میبرن دروغ میگن باورشون میکنن بازی نمی ایوب یوریس میگن برمده میگه که رخصت تو پشتی کنکورس کنار میگیریم نه من پشتی کنکورس کنار نمیگیرم من بیزارم ای کنکورس کنی مردم ایو برادران ای کنکورس کنیشون کاری حرام است میگه که بچه‌ها لیسانسیا نمیتین الاگی دولت نمیتین یعنی مقصد از این دعوت کرده شده که شما ای کنکورس کنار که لیسانسیا داره ایو بخره ایوش نخره ایش هم حرامه وایش هم حرامه نکنی میلیون بار نکنی خدا خیلی برو ما چخور که نمیشه همو برای جال بنویسیم این نه اکجون وقت نه نویسیم این خبز مزمو گفته است بنویسیم بود بالا میزنیم یار هوا بیا یکن یگان توجه دادم کرده میتونه همینجا اومده اون همون شبه که دامو سکلا جنگ شد لیچ نخدم زنگش زدم گفتم بخیر بیا تو یوریستی کو چی گپ شه نه اومد من در فلان شهرم 2 روز بچه خراشو مسکو اومدی این کا ویدیو کراتون سی تو چوا یا بار نه اومدی هم جبرای چی گپای و اسم شریف اروپا آدم را شروع میدی داره ای بخدا اسم شریف فکر مونت بیا کجا دای تیمورا گام نزنیم خدا هدایت میکنه کسی هستن خداوند هدایت میکنه بخدا که من یگان تو بلوگی رو در یگان وای ندارم پرتنز ندارم پرو اروپا ایستاده آدم های شروع میدی داره این جنایت های قانون تاجیکستان هم الله همه ما رو براسی بر الله همه ما رو براسی هدایت کنه دوگو باشه کدوم فقط خرشو که ما دوگوی ما که بخدا نه کپود ندارم بخدا یگان وای ندارم پرتنز قلب طول که تاجیکستان پریود پیش خدا هیچم دوگو باشه با خدا پیش نمره اکا هدایت السلام علیکم رحمت سلامت خدا باشد که بخش کلام از از برادر رو گوش کردیم بابا جان کراسافتی بله موه برو ما دوستا دیگه تمام وقت دیگه کال پال دیگه بگیم پروا ندارم پروردگار دشمنایی که اگر یا دشمن وای میگن که رو پرود میایه دشمنی مرد میگن ای چیزایی که می نویسن الله هدایت کنه برای توجیه هستن
میتونی مرا بس کنید هم دیگه پس نزنید با خدا اینا بیایی این همین جا وعده میتیم با هیچ که کار نداریم با هیچ گپ هیچ کس نمیکشیم از بار خدا شگر سوز تنجه برود الحمدلله سوز تن در شهر یاراسلاو راستاو یاراسلاو داریم نمیدونم که همینجا وینی فیروز میکنن چیه سروای پیش وای کما داریم علیک سلام علیک سلام بچه های صفونوا بابا جون بله بله او برادر بردم حجامش کردم الحمدلله مینت نمیکنم قرآنش دادم به پل با تحفهش دادم یعنی که با تسبیحش دادم با بردم در مترو فرو وردم شما برادر 3 نفر بدن 5 کس 3 نفرش اومدن بچه ها کدمت برومدنی هستید سیلکه کانال من در همه چی تلگرام بابا جان 88 بزنید 2600 پادپیش دارم همه افیر سیلکهش پارتوفتگیم بدرو پیوست شد کدمت که میخواه برای نمر خیرورگ در همه دین پیش یا ویدیو پارتوفتگیم همون ویدیو را بینه یا صورت دخترکه پرش مقصد بچه ها را موندگیم همه بدره زنگ شو بزنید آخه برادر میگه او ماشین چوه فروخته ریختگی او ماشین من نفروختم ریختگی او ماشین آدمی یعنی عاقل باید ماشین بخره نه کی ریختگی السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله سلام و رحمت الله. سوزده تینجین. الحمدلله شکر کارو برو خوبه. الحمدلله فضل الله. طرفای شما بار برده است. هو برف بار فایده دارید. ما مخلص شما بود. دوگو باشه اکا جان برادرم. السلام علیکم و رحمت الله خدا خیرت کنه اکا تنجی پیشی و اینکه ما نمیدونم دعوت میکنیم به خدا همینجا نمیدونم چند روز زنگ زده بودم بچه بیو سفر رو بابا جان ایزتی و اومده مکه نمیدونم چیون میگن من رزبور نکردم ای برادر همین کانال من بطوره من کیا ویدیو کردم کیا پس دادم من با یگون کس شکر ندارم فقط من بینی میبرویا تشنش اینه ها برادر پول نی او روز بالیزا نالی سی گرفتنش اینا برما دیگه بابا جان کراسافچی بله پیتر ده حجامه هست ده همین رقمای 937 733 93 93 زنگ زنه پیتر ادرس میگن ترگول سنتر نارودنیا چی همونجا ده هست اینه ها برادر نمی زنگ بزنه این همه زنگ بزنه اینه ها زنگ بزنه دوستان میگه تو ادک جای پیتر حجامه اسکرین شاتش هم خیر لبای و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و رحمت الله جانش داشت خوبی برادر تینجی شکر بخش الحمدلله ما خیرت آدم پوبلیچنی نیستم که روم خیرت نتوا کردم بهتره. بهترین کار کردی گوش دارم کردم خوب این تینجی برادر کارو خوبه شکر هم الحمدلله برادر ما امی ویدیو تا امی ویدیویی که درباره همون حاجی میرزا و ایشون کرده بودی همون دا یا ایراد گرفتنی برادر در پیش همی بعضی نامردو اشک چشم کردن وای ارزش نداره وای اشک چشمش مورا همونجا شما اشک چشم کردین همونجا بسیاری همون نفر رو همون کامنتر را دیدین که چی نوشتن همون کامنتریو دا بعد همون اشک برای که در نزد همین نامردو وای اشک چشم ضعیفی مورا نشون میده همون وقتی که شما اشک چشم میکنین همون را نشون میده که وای شما را با همچو یک ضعیف میبینن همچو یک ضعیف میبینن شما را ارزنده نیست که شما اشک چشمتون رو در پیش نامردان نشون تین و یک صورت هست سیریا یک چند سال پیش ما را در امی کامپیوترم خونه ده هر گاهی که زیق میشم امو را نگاه میکنم یک بچه 8 ساله ولو علم 9 ساله پدر مادرش قتل کردگن یک نفر میاد میگه که
писарам мега ашк нарезон ки мега номардо набинам. Ҳамун кӯдака меган ҳамун кӯдак ҳамура суратша баровардаги оли ма ҳамура ҳамун телеграмат она равон компютер ёвум ҳамун сурата хида мепартом ҳамура мебиниша. Ашк марезон ки номардо набинан ашкта. Ака ман гуфтанем ки ашки чашми шуморо ман мефаҳмам. Ман алҳамдулилла одами исломиам. Ман худам дар ҳамун зодаи ҳамун Тоҷикистонам. Як вақт ҳамун домлаҳо қатъи мақсад ки мо ҳамун таблиғ мекардем, мардума мегаштем. Ҳамаша медонам. Ҳамаш қатъи шиштагиам дар маъракое ки ваё шиштагиан ман ҳам иштирок кардагиам. Ҳамаша ба ҷону дил алҳамдулилла мо ҳам дар ҳамин диломон ҳозирам ҳаст ҳамун меҳру муҳаббате ки дар шумо ҳаст, дар мо ҳам ҳаст ҳамун. Вало ки алҳол ҳамин ҳозирада ҳамин ситуатсия ҳамин ҳолате ки ҳозир аст беҳтараш ки ҳамун нафарҳо барои ҳамун қадри қимати худшон мондан бояд ки эфир накунанд дига. Ин ҳамин Эшони Нурдинҷон ина эфир намекунад. Барои чунки ягон масъалаеро ки ман хос аст барои худо гап застам бобоҷон бародар хитай ман як 10 сол майдаи хос аст барои худо гап застам қасам ба номи худо фақат ҳадафам аз барои худо гап заданай. Бародар баъзан саволое ки ҳоҷира метан валлоҳи қасам ҳамун саволоро шариатӣ ҷавоб намегардонам. Локин ман ҳурмат чӣ мекунам? Ман одама ҳурмат мекунам. Чандин саволое аст ки камтарак чӣ хеле ҳаст ки ҳаминҷа ба ҳамун хотир ҳамин мардум баъд камтарак ҳамун масъалаи ҳамун сатр агар мо гап занем масъалаи сатрда чӣ гуфта буд? Гуфт ки тоҷик вақтича либос дорад. Тоҷик мусалмона, либоси мусалмон ин сатр аст. Сатр фармони Парвардигора дар 4 ҷои Қуръон омадагие ки фарқ надора. Мисол сатр и ҳатмӣ аст. Сатр ҳатмӣ аст. Ҷаноби Ҳоҷи Мирзо биромад гуфт ки тоҷик вақтича либос дорад. ҳанамида эътиқоди мардума нисбат ба худаш сиёҳ кард. Ина Эшон Нурдинҷон набиромад, Эшони Маҳмудҷон набиромад, ваёро натонистанд. Не ки ҷаноби ҳоҷӣ биромад камтарак ҳаминҷа ҳамин суханҳоро бояд намегуфт. Ман ӯ каса дӯст медорам. Валлоҳи қасам ман ҳамун каса дӯст медорам. Не ки баъзан ҳамун саволҳои баъзан ҳамун чизое ҳаст ки ҳамин ҷаноби ҳоҷӣ беҳтар ҳамеяд ки ҳамун одам эфир накунад, ҳамун одам саволҷавоб накунад. Беҳтар ҳамеяд ки ҳамун одам худша просто ахми рӯ дар ҳамин ҳозирае ки мисол ҳукумати Тоҷикистон мо медонем ки барои тинҷӣ ки ватанмон тинҷ бимонад ҳамаи роҳҳоро истифода бурдагиянд ки ҳамин мардум мақсад тинҷ ором зиндагӣ кунад. Локин баъзан саволое ҳаст ки ҳамин мардум мековонанд ҳамин домлаҳоро. Баъзан саволое ҳаст ки вай бархилофи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бародар. Ҳамун саволу ҳамун чизое ки ҳаст ҷаноби ҳоҷӣ ҳамиёро публична шариатӣ ҷавоб намегардонаву ба ин тараф ҷавоб мегардонад то ҷое ки ман маълумот дорам аз ҳадисҳо аз оятҳо аз масъалаҳо аз усули фиқҳ ки дар мову шумо мазҳаби Абу Ҳанифа аст. ҳамин масъалаҳоро ман шахсан худам ҳамчун як мусалмон баъзан ҳамун саволое ки ҷаноби ҳамин устодшам агар бигем ҷаноби ҳамун устоди Ҳоҷи Мирзо ҳамун саволҳоро шариатӣ ҷавоб намегардонад. ира ман ки публична намегум ки кадом саволҳое чунки баъд бо ин тарафш камтар безеб мешавад. Барои ҳамун хотир бародарҷон ман фикр мекунам ки бародарое ки шумо ҳамин ҷаноби Ҳоҷи Мирзоро ки дигар домлаҳоро шумо дашном ҳақорат ҳамин чизо дар кор нест. Дар исломи мо шумо дашном кардан як одама шумо вақте дашном мекунед вай одама фосиқ меган, вай одама дар шариат, вай одама дар ислом шоҳидиш дуруст нест. Вақте ки як каса шумо дашном метен вай фосиқ мешавед. Шумо дашном кардани шуморо набаро дар ҳамун номаи аъмоли шумо ки ду малоикае ки шабу рӯз шуморо китобат мекунанд дар номаи аъмоли худтон сиёҳӣ менависанд. Шумо набаро дуо кунед ки худованд забони ҳамин Ҳоҷи Мирзоро барои ҳақ бибарад. ягон масъалае ки шумо маъқул намешавад шумо ҳақорат нанависен, ҳақорат накунед. ҳақорат кардани шумо вай ислоҳ намешавад, набаро ҷазир мешавад. як нафар омад арақ нӯшидагӣ буд, саҳобаи пайғамбар буд ки саҳоба буд. Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам савол кардан боз арақ нӯшидӣ? Вай ка сарша хам кардан
маълум буд ки вай арақ нӯшидаги буд дар ҳолати пиён буданаш ба забони агар тоҷикӣ кӯчагӣ бигирем дар ҳолати пиён буданаш расули худо с салам вайро файрод кардан сараш хам ҳама саҳобаоро фармон додан ки ҳамун саҳобое ки дар ҳамун атроф иштирок доштанд фармон додан ки бигире налъотона нал забони арабӣ қаднал ба забони худмон попӯшӣ мегем ху обуф мегем попӯшотона бигирен яктаи бизанен ҳамин шахсията ҳама якта дар пушти сараш зад як нафар омад чикор кард гуфт ки худо лаънатат кунад гуфт худо туро лаънат кунад дуои бад кард ҳамун саҳобае ки пиён буд пайғамбар ҳамун ҷо иштирок дошт гардон ҳамун шахсе ки лаънат кардагӣ буд шахси пиёна ин тараф гард гуфт ту гуфт шайтона болои бародарат гуфт ба қувват накун ин хел гуфт ту ин хел дуо накун ту барои чӣ ҳақ дорӣ ки як шахси пиёна лаънат мегӯй ҳатто ки пайғамбар шахси пиёна лаънат гуфтагӣ набуд шумо чӣ хел мусалмонед чӣ хел шумо ислом доред шумо мегӯед мо мусалмонем мо ислом дорем не очаш мемонад ами бобоҷону лангариву дигар нафарое ки дар ами Москва баромад ман алҳамдулилла ман ҳам тоҷик ман ами Москва да ман кору фаъолият мекунам не очаш мемонад не хоҳараш мемонад не занаш мемонад не кӯдакаш мемонад дар бобоҷон менависен тарафдори бобоҷонен дар эсем медорен тарафи эсемем дар аюб медорен тарафи аюбен дар наву идибеки дигариш медорен тарафи идибекен дар лангарӣ медорен тарафи шумо чӣ тоифа одамед охи нахо мусалмон ами мунофиқ боша нахо мусалмон ба нами дараҷара паст боша ки кӯдаки вай чӣ гуноҳ дорад зани вай чӣ гуноҳ дорад дар даҳони занашу дар даҳони кӯдакашу очашу модарашу кадом миллат ҳамхелӣ ҳақорат мекунад шумо айбай шарма изора намедонед сухан дорен ина телеграм дора ватсап дора намедонам якдам иша мечаспен худтон як дирам хизмат кардагӣ нестем ба худо қасам баъзеётон як дирам агар рози намиҷа як бародар дар намиҷа вафот кунад дар нами як тараф вафот кунад валлои қасам 100 рубл намепартоен оли ӯ рафтан морг 3 соат қалаврӣ кардантон ку як тараф 100 рубл намепартоен дар намиҷа медорен эсем шарифа ғизғиза мекунен нисбат ба и тараф ғизғиза мекунен ки атфет бата аюба аю тараф ғизғиза мекунен и тараф шуморо и мусалмон хеле намешава охи нахо мусалмон ба ҳамин дараҷа паст боша абу ҳанифа раҳматуллоҳ алайҳ дар вақте ки ҳаёташ дар шаҳри куфа зиндагӣ мекард ироқи имрӯза як ҳамсоя дошт 20 сол арақ менӯшид 20 сол ҳамсояш 20 сол арақ менӯшид боре ҳамаму ҳамсояш озор додагӣ набуд як вақт имрӯз вақати бигирем политсия меган ҳаму маъмуроне ки дар ҳаму шаҳри куфа буданд як вақт дар кӯчаҳои ҳаму шаҳри ироқ чӣ хулиганӣ мекунад дар ҳаму куфа чӣ хулиганӣ мекунад забони тоҷикат бигиремш вая бурда маҳбас мекунанд абу ҳанифа одами номдор буд абу ҳанифа одаме буд ки ҳама мешинохташ ҳаму давру замони худаш да 80 сол баъди расули худо с салам ба дунё омадагиай ҳазрат рафтан анами абу ҳанифа ба айпишти анаму пиёне ки шав қапидагиш буданд маъмурони милитсияи ҳамун замона дар маҳбас кардагиш буданд айпишти ҳамин шахс рафт гуфт ки ҳамин ҳамсояи мара гуфт ҳамиша шумо боз дошт кардагӣ будин ба гуфтам ки ҳамиҷа як нафара шав мо дар ҳолати мадҳушӣ овардем дар ҳамиҷа маҳбас мераванд мебинанд ҳамун ҳамсоя абу ҳанифа гуфт ки агар хотири мара шумо бинен ҳамин шахсията озод кунен ман барам ҳамсояи ман ин шахс вақте ки ҳамун нафара дар уштур савор мекард абу ҳанифа якҷоя мерафтанд вай одам дар ақиби абу ҳанифа саволое мета абу ҳанифара ки мегам ман 20 сол ҳазрат 20 сол мегам ман шуморо арақ менӯшидам шабу рӯз мега шуморо озор медодам боре ҳам аз забони шумо ман сухани лаънат ё ки ягон сухане нашинидам ки шумо чӣ хел фаҳмидем ки ман нестам ман имшав мега чунки ман имшав намози таҳаҷҷуд хестам ҳамун овозе ки ҳар шав бар гӯшу мерасид дар ҳолати пиёнии шумо ҳамун овоза ман нашинидаму ман фикр кардам ки шуморо қапидагӣ боздошт кардагиан ман ина рӯз шуд омада шуморо аз ин ҷа гирифтам вай одам айнами сухани хуби имом абу ҳанифаи ки мо шумо даъво дорем ки дар мазҳаби ҳамун шахсиятем анамун шахс баъди 20 сол тавба кардану ба раҳи рост ҳидоят шидам шумо як бародароятон ки не арақ мехӯранд не намедонам не ягон кори бад мекунанд иш зинокора унавуш инай тария инаиш инай хеле
судьяен ба хитона судьяен ба хитона фатво мебарорен ба хитона намедонам ҳамаи чӣ ҳастен қатъи фосиқо бишинен фосиқен қатъи домлао бишинен фатво метен қатъи наи хулигано қатъи смш бишинен ответ чапак мекунен намедонам биги я фалонаш кун ман ҳамаи ҳамин комментариётонро мехонам ба худо қасам одама шармш меяд дар даҳони фарзанд дар даҳони кӯдак оё шумо зан надорен оё шумо фардо калон мешен зан намегирен фикр кунед ки ҳамин шумо пага зан мегирен ҳамун кӯдаки 3 солае ки шумо вая ба чӣ қадар меҳру муҳаббат калон мекунед як шахсият дар ҳамун бехи ку шумо бия бага ки дар даҳани ҳамин кӯдаки тума фалон ай бай ба номи худо ҳамин дигар сайтҳои ҳамин мардум бидроен ба номи парвардигор қасам ба ҳамун дараҷае ки ҳамин мафкураи ҳамин мардуми тоҷики мо шумо ҳамаш не ман ҳамаша дар назар надорам нахоб ба ҳамин дараҷара ҳақоратҳое кунем ки модараш чӣ гуноҳ дора очаш чӣ гуноҳ дора падараш чӣ гуноҳ дора е мардако ё биен мусалмони асил шен ё ки наген ки мо мусалмонем биген мо тоҷикем барое ки тоҷик ай мусалмон фарқ мекуна мусалмон ай тоҷик фарқ мекуна уша да нау чӣ ном дора унау арабистон да унау дигариш рафта уш да иҷа бировардаеса ки ина сурати мара да ҳаҷ сурат гирифтан ина и кадаге ҳамёра шумо ғизғиза мекунен ин ҳамёра шумо менависен ҳамун комментариёда ӯ ай усу мекуна иш айсу мекуна иш айсу мекуна е мардако бас бидак истохи ҳамин шароите ки худтон дар ҳамин шаҳри москва дорен ба номи худо қасам ҳай дасти баъзе тоҷикора изо мекашӣ бигӯй тоҷикам ин ҳами як корхона мера як ҷо мера як кори шахсӣ худат қад мера ба худо қасам мега миллатта бигӯ мегӯй тоҷикам ку руша ӯ тараф мегардад қатъи ҳамраш чи сабиседование мекуна мега ки не мега мо да озирада мега не дар кор мо нест дар сафкатон ягон чизо дар кор нест баъдан мо связ мебурем барои чӣ барое ки ҳамин феъли пасти баъзе аз шумо ба ҳамин дараҷа овардагие ки мо пеш рафта наметонем худтон пеш намерен намемонед ки ҳамин бародарои шумо ки тоҷиканд камтарак пеш бираванд дигар ба номи худо қасам он чизе ки ҳамин асабон вайрон шидагие ки тамошо мекунам ҳамин чизотона ӯ тараф қатъи наву мусафеди дигаре дар ҳамун тоҷикистон ҳозир дар комментариҳои ӯ медорен ӯра ҳай мекунен дар ин комментариҳоиш ҳамун чизотон номотон ҳастай ҳамун номое ки шумо дорен ҳамун номои шумо ҳастай ҳамун номо қатъиен як чизо ба худо қасам менависем ки одама шармш меяд хондани ҳамура ку ба ҳамин забоне ки шумо ла илоҳа иллаллоҳ меген ба ҳамин забон бо дар ҳамун урӯзо ма дар ҳамун қори фаррух дар ҳамун чизаш нависонда будам амри маъруф кардестай дар амри маъруфш дар дасташ китоби қуръонай амри маъруф кардесай аднафремена ҳам номи худову расул гирифтесай ҳам номи сага гирифтесай номи хуга гирифтесай ин чӣ хеле амри маъруф боша ман гуфтам охи дар як масъалае гап задаси номи худову расула гирифтӣ хай ақаллан ин тарафша нагир ё ки номи худову расула гирифтӣ охи ҳамун ҳоҷи мирзо буд ё эшон буд дигаву дигааш буд ин хеле набуданд ку ва ё дар номи худову расул мегирифтанд дар давомаш номи ҳамун сабилишонро намегирифтанд дар ҳамин комментариҳо менависем ки дуругук сиёча ман мерам зани тира фалон мекунам ба номи худо мерам фалонат мекунам ба номи худо менависена давомаш ҳақоратай е мардам яҳудиёе ки дар рӯи дунёан ҳамин нисбати худое ки ҳамо бовар доранд нисбати худо ҳамин ҷумлаҳоро наменависонанд шумо номи худоро менависен дар давоми номи худо ҳақорат менависен дар киҷо таълим гирифтагин хай биген мо мусалмон нестем агар роз як дар ҳамин комментари ҳамин бародари бобоҷон ҳамун баъзиётон ҳақора нависондагин агар тара фосиқ бига ку як ҳафта хобу намебара як ҳафта комментариҳо намида медорой очаву ховару апаву додар душмон мекунӣ ё биген мо фосиқем ё биген мо тоҷикем наген мо мусалмонем номи ислома бад накунен хеле охи наметонен хизмат кардан лучи нанависен ҳамун комментар ҳамин бобоҷона лангария дигар маъқулат нестай тамошош накӣ охи тамоми ҳамун кас маҷбурат карда тамошош кӯ ҳеч ка маҷбурто намекуна
медурен ҳақорат менависед медурен очаша душмон мегӯед мумкин очаш мурдагӣ боша на он бародаре ки шумо ҳақорат мекунед мумкин падари ҳамин одам мурдагӣ боша ай пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳадисҳо ҳаст ки мега шумо мурдаҳо да умуман ӯо ба кори худ чунанд шумо медуред то мурдои бобо аҷдоду тамоми мурдоро лезид мекунед оё шумо мурданӣ нестед падарои шумо модарои шумо мурдан шумо фикр кунед ин ҳамун кампирочае ки дар хона дорӣ онам як кас меав дар даҳани намо мега ма дар пеш дар бехи гӯшат мега ки дар даҳани нами ма фалон кунам оё шумо чӣ тарӣ мешед ҳамун чиза як бор дар худтон ҳис кардагин мегӯед ки ин ҳамин одам фиреб карда ин қадар хурдай ин қадар ин хелӣ кардагиай фиреб кардай сумуш напарто тамом фиребат кардагиай сумуш напарто маъқулат нест тамошош накӯ ҳамун кор я матала меган ба хари бор надорӣ чӣ кор дорӣ хеле маъқултон нест надорен ҳақорат нанависем бародаро оё ягон узбека ягон қирғиза дигар миллатҳоро ин ҳамин қандтона бихӯред я чечения қати я чеченияро ку бидорен комментарияш да ҳақорат кунед ба номи худо пага саҳараш да ку 100 нафар мешаванд меоянд ҳаминҷада бовар ки шаваки билет мегирӣ мегирезӣ мераи тоҷикистон медонӣ ки ҳамин тоҷик мулоимай ҳичи то намега баъд медонен ҳамин комментариёда дар ма ҳамин бобоҷон бародара валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам якум маротиба агар ҳамун см яки мара гӯш куна ҳамин гапи мара гӯш куна бародар ба фикрам бас бидагист ту ҳам додарӣ бас бидагист якдигартона ҳамин конфликтотона бас кунен ба номи худози тоҷикҳо худшон дар як ҳолате ҳастанд ки ман ҳамин бобоҷона намешиносам ҳамин одамам рӯи мара ози дидагӣ нестай ба номи он худое ки моро халқ кардагиай ҳамин одам рӯи мара ози дидагӣ нестай мара намешиноса умуман намешиноса мара якум маротибаи ман ҳамин қати гап задестам ҳам тари эфирда ҳамқа гуфтанем ки ҳамат аяк гребон сар бардорен аяк я илоҷ кунен ки ҳамин биёвен ҳамин рай зиндагӣ якдигартона ёрдам кунен дидем блогерҳо чӣ хелиянд як эфир мекунанд ҷои кор нишон метаҳанд як пешравӣ доранд мо шумо фақат ҳамин як чиза қабидагием оз я дум ошидай бод дум бинамун склади чира қабидагием бирен уна кадомит зурен бирен уна доказат кунен ко мегӯянд агоре бирен доказат кунен дар комментариҳо менависен дигар мардум шуморо шинохт кадомит рафтен ина рафтан эфир кардан комит рафтен ҳеҷ кадомит нарафтен ягонта нарафтен ку ҳамунҷа 6-7 одами мардуми хичом бидан диромад ба номи худо қасам бачаҳо валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам ҳамин айҳамада қасами ҳонисӣ валлоҳ биллоҳ таллоҳ мара не бобоҷон ҳаминҷа файрод кардагиай не ман ҳамин одаморо намешиносам ё ҳам мара намешиносам ма барои ҳамин халқи тоҷики худам мо тоҷикем мо бародарем мо ҳамамон аяк хунем аяк падар аяк модарем мақсад аяк ватанем якдигармона меҳр дигарро бибинанд ку изо бикашанд ҳамин рафторои моро бинанд дар як ошхона медроӣ ку ҳама узбекӣ гап задестай мебини ҳамун то роҳбарошон узбекон як ҷода медроӣ мегӯяд чӣ бихӯрам ай қирғизоай як ҷои гашта медроӣ азарбайҷанай не ки шумо кӯшиш кунед пеш бирен ба и шумо бояд ки пеш бирен дар ҳамин асри 21 бо намековен ки тоҷикистон моро чӣ кардагиай кор нест дар тоҷикистон кор нест намемонанд кор кардан ина дар москва ҳеҷ каратона нагирифтай ку ина дар москва озоден ҳамо 8000 патент месупорен ҳеҷ каратона одами мекардагӣ марҳамат ина москва да ина ҷои кор ина бизнес ина валберс азон плей маркет яндекс маркет тамоми чиз ҳастай пожалуйста ина одами коргарда ина марҳамат ҷои кор бо намековен ки ина мо кор нест ина москва пури кора пури бизнесе чӣ ба узбекҳо када метонанд чӣ ба дигар миллат када метонанд азарбайҷан када метонанд арменияш када метонанд қирғиз занакҳои қирғиз ман худам дар инҷа такси кор мекунам комфорт плюс дар ҳамин авози мошинаи намо хитоиёи нав дорам қирғизонро ба номи худо занакҳои қирғиз заношон қати занашу як аккаунт қати ду кас кор кардесай саҳар то бегаира худаш кор мекунад баъди обед ё бегаи
то саҳара занаш аккаунт мета ё ки рӯзона занаш кор мекуна бега мегум бая аккаунт мега мешава ҳами желанет боша мо чӣ дар ҳами як мавзӯе ки ту инаи кора кардагӣ чанд сол пеш унаоҷа маҷид сохта буд то ҳозира менависен то нами ҳозира менависен оё дига шумо кор надоред برادر ممکن است صحبت سخن کنم من گوشت о бале бале бародар ман шуморо гӯш мекунам аку бахшиш бисёре баъд газам ба номи худо бародар ай валлои қасам ай сӯзи дила намегапо бародар ай сӯзи дила اما شما از مسئله اشک گفته اشک چشم من همین موضوع بگمت یعنی درد میکنه شخصی که خوب گنده حاضی من نمیدونم وضعیتی وطن در کدام حالتی چی است ما در ایجایم اون وضعیتی حاجیار هم نمیدونیم اما چی خدمت کردن همه یا 2008 تا 12 تا 14 تا 20 باید ما اوتسو را قدر کنیم من گفتم که انگوش شمار موندگیان اشکی من بخود اگر پروت ای کار کافر میکرد من اشک نمیکردم برای که نمیخواستم که وای ما را بشکنه اما من به خاطر ملت تاجیک خودم اشک کردم که به قدر این حضرت ها برسه متاسفانه برادرای تاجیک خودم خیلی نمشونه نگیریم نه بلاگرها سرکرگی تا دیگر پوبلیچ نه اسکربلیت کرده سودیان یعنی دشنام کرده سودیان حاجی میرزا را داملا عبدالرحیم اون دیگر شیخ خلاصه دشنام میکنن با بیگانه ها نه اون زیادت افغان برمده یک تا دیگه مدنی برمده من هیچ کار ندارم اما تاجیکای خود میبرن من پس اکران اول از نظر به گذاشتم که نکنه نرسیم حضرت را متاسفانه رسیدن به همون خاطر من گفتم اما من الحمدلله زن یگان کس صورت نگرفتم تیم بلو در خونه خدا این چیزا تهمت در حق من این چیزایی که میبره این همون شخصایی که من تهمت میکنم میفرام در افیر برویند در مابین این مردم 500,000 نفر تماشا داره سوال و جواب کنیم اینجا نویسه سوده این مردک سوم مسجد خورده الله لعنت کنه خرنده رو و تهمتچی رو مثل شما من نخوردم بعضی چیزای پس اکران میشوه که این چیزا را در اکران گفتن نمیشوه زبانت قاق میشوه ای برادر مسلمان هست یا نیستی бале бале рост мегӯӣ мо бародар бобоҷон 88 ман худам қатъиями домло дар алоқаям ҷаноби ҳоҷида занг мезанам домло абдураҳим агар номерошона хоҳен ягон каси навози дар кор боша барои фатво ман номероша метавам агар ягон кас хоҳишаш боша барои ман ҳамун ҳазрата доим масъала ягон масъалаи исломӣ меғалта занг мезанам ҳамун хона да ягон баҳс мешава ягон гап мешава ҳамун ман домло абдураҳим қай доим дар связам доим занг мезанам суҳбат мекунем дуо мегирам доим ман вайёра بله شانتاژ مانتاژ میکنن یک مومنت گفتن چی کامینیتی نورا یک خواهر اسلامی معیوب امجا شکاف بود شاو پیش من مراجعت کرد اومد گریه کرده من افیر کردم در کارخونم در یک شب 630,000 من در افیر جمعش کردم رحمت کنه پدر تو شخصای دام خیر خوش بده یعنی که جمع کردم تای 580 یا 90,000 بود چقدر خرسان شدم که کاری خواهر بود چیست او خواهر ده 600,000 در کار بود 630,000 جمع شد خرسان بودم یک کس همه جای نمی خیلی مثل هم خیتیروی کوز نویسه سودیان یک کس نویس که بابا جان در رود نور نمونده من خرسان بود دیگه اهمیتش نگفتم که تو نور چیکار می‌کنی سوم پرتا یعنی کاری خواهر بود چیه اما می بچه او قانچقو بریدن همون مومنت شانتاژ مانتاژ کرده پرتوفته استن اما باز میگم من پلی مسجد نخوردم من مسئول کارم من در توی یک سال مسجد ساختم 4 اتاج او روز افیر کردم نشون دادم برای شما اول در که نماز بخونید در حق خیر کنو ببینی اونجا 5-6 بغالتر یا بود یک چیزایی هست که من خانه خدا ساختم یک خیلت هیچای مرغون یا که 10,000 با پدرت در معاش روان کردن نمیتونی ای برادرو بله بله روسته برادر اکن اکن شما نمتون کی بود بخشش ابوذر نیگه اکا ابوذر اینا من پیشی و حکمت اینا میرسیه فیروت کردگیم جا دعوت نمیدونم که یا پویسکا میتونی یا که برای چی دعوت کردگیم برای که من شهروندی رسیه هم داونو مگیم اهل بیت همه خشتاول شهروندی سال 94 اومدگیان یعنی شهروندی رسیه ما رو دعوت کردن خیلی نمیدونم چی میگن اوچرادون برسه مقصد از این سخن ایه که من گشنه و تشنه نیستم حجامه دارم بیزنس خدمت کاری خدمت دارم برادر میگن که کاری خدمت که برای چی در کار اما اگر من کاری خدمت کنم ایش کاری خدمت که وایش کاری خدمت که میتونم میگم خدا رحمتش کنه کرامت شریف همه میلیونر بود سومدار بود یکی اینجا یک مسئولیت است که قرض هر یک شهروندی تاجیکستان که باید ما غم ملت خواهر مسلمان و بخوریم با همون خاطر میبرم حقارت میکنن دشنام میکنن میگم
نوبوتش اینها به قدرت آن حالت میرسن که پس از مرگت میگم الله من به خاطر خدا و به خاطر ملتم کردم، هر چی میکنم به خاطر خدا میکنم. اما یک کسی متاسفانه یک سوم یک کسی یاردم کردن میتونه سر میکنم. من سومی مسجد بیزنس نکردم ای برادر، والله بالله تعالی نکردم ای برادر. اوکی ابوذر نگاه کن یک مومنت بگم نگاه کن. وقتی که من مسجد ساختم از برای خدا، مسجد ساختم از کیسه خودم چقدر رسخات کردم. وقتی که رفتم اومدم سوم تیار شد، سومی که ای خودم بود برای امیر رسخات تیار شد. خوب سوم بود در دست بوغالتری بود، بوغالتری ریشو همیشه ملاها بودن، حضرت ها بودن و یا گفتن که سومم تیار شد برادر، من دیگه ندارم برام بیام. گفتن که هنوز سر سومی مسجد رفتن اومدم بگی. خوب مقصد در زندگی تبر و کار تو مسئول هم کاری که اگر که نکنی این کار استنوید میشه پرایم نبرد. من چهار فرزند دارم، من مسئول کار بودم. بعد گفتن که دو واریانت های، واریانت یکمش اما نفهمیدم که اینجا بین ملوها بعد خیلی عقیده های گوناگون و فیتنه است، من نمیفهمم. اگر اجازه نچید خیانت کار من شیدم داز بعد همین گپی من نچید همون ملو را خیانت کار میشه، دز شیدم دز میشه. اگر که حق باشم حق است. من گفتم واریانت یکمش رفتن اومدم میگم. من گفتم یارو ششلیک میخرم من تو میخریم یگان چیز با گودکام از یوتی میگیرم، من نمیتونم از سوی مسجد کار کرده. گفتم واریانت دو در حالتی که کاری مسجد 100% رفته شده، سومی مسجد برزیاد در کسه هسته، اما یک حالتی که سوم برزیاته آدمی مسئول همون استوها کار کرده سودیان در همون مسجد اویلگ میگیرن پراوینا لوبویش سپاکلوف کمینا میگیرن همین مسئول طور سری همه. من مقصد پل جمع کن بدم دو میکردم ماتریال میوردم من بدم. گفتن اویلگ که جدا کنیم. گفتم نه من ایسون مسجد یگان چی در کار است والله من نگفتم. گفتم نه. گفتن اگر خیلی میکنیم چیکار کنم تو؟ گفتم خیلی من همین ذهن دورو فروختم میتونم. گفتن 1 میلیون جدا میکنیم تو 1 میلیون برا مقصد دارو بخر بیا دارو را بفروش، فایده دارو را با در رسخودا بمونه. سومی مسجد مثلا 1 میلیون گرفتی 1 میلیون 10,000 برزیاد بمون. در حالتی که اگر اون 1 میلیون هم میگیرم سومی مسجد استنوی چه و کارش استنوی چه ممکن نیست، اما سومی ما برزیاد بود. من 1 میلیون 854 یا 48,000 پارتوفتن من اما حالت دارو را خریدم. قش ای داغستان من دارو را خریدم از سومی مسجد، یعنی که باز فتوای 3-4 حضرت ها من از سوم پارت گفتم دارو رو خریدم ای داغستان. بعد من رایش میکردم که سنی تاجیک مسکو با می فروختم شو فایده میکنم. ای فایدهش من کار من میبردم، یعنی بر از خدا زندگی میکردم. با حالتی که اون محل من حجامت 3-4 تا بود من ای حجامت ای فایده حجامت گفتن برکنار کردن. تو گفتن هر روز ایدیم مسجدی در حجامت کار نمیکنی ما پارتنر بودیم 4 نفر بودیم. گفتن قرار بید. خلاصه که من دارو را خریدم اسپتی اولی اومدن که ای تاجیکستان زنگ زدن در همه تو میدونی برای 4,000 مسلمان 4,000 تاجیک در شهر خراسان از حساب نبیره جناب ما آب کشیدیم همراه یکی منصور. من پریدم رفتم 1 ماه در اوجا ایستادم. در این بین دارو اومدن رسیدن ای درین خدم فیدنه را سر کردن که بابا جان سومی مسجد زیده دارو خریده ایست میزنم اوست میزنم. ای مردم من نشه ای فیلم گفتم ای مردم اگر همین دز باشیم اینا من گرفتم برای فایده که دارو فروشم ای فایدهش با من یعنی بیزنس میشه با زندگی ما برام برای من هر روزه در مسجد ما سومی مسجد برزیاد برگردونم. اومدم دارو رو اسپت یک شتوک شنا فروخته یک جوران گفت ما 300,000 الحمدلله شرکت حاجیان میگن برادر اول من رکلامش میکنم گرانی سه میبرم میاره. من دمی زندگی ما گفت ما بعد دارو رو ابران فروختم سومی مسجد 8,000 بود موندم در جوش. گفتم نوشگیری حمد تو حاضر الحمدلله از پسو بیای گودکام از زندگی خودم. من مسجد 14 میلیون 800 چند هزار جمع شده بود. من میتونستم این فلاش کنم نه که من به خاطر خدا 17 میلیون چند قدر سومی نالی چی در اون مسجد رفت پلوس این دوستی خدا کراچی آبی 22 میلیون راست خودی بعضی متریال رو خیر کردن مقصد گیپس کردن و قالین پولین ایسوس 22 میلیون راست خودی مسجد کرم مسجد مدرسه چی میگن جای مجلسگاه علماها و 5 وقت نماز و پلوس این نماز جمع خانی کردن. برای نماز بخونه شخصایی که اسمالینسک و صفان و همونجا هستن و یا من میدونن اینا میدونن مقصد خیلی مسجد کردیم اما از یک کس نمیرن.
یک رکعت نماز بخونم از دور وا الله همه ما را میگم، باز میگم الله لعنت کنه کسی خورده خیانت کرده، حق معیوب خورده، حق یک بنده را خورده، الله لعنت کنه تهمت چیه. من هم که میگم اکا. امی تمام کردی بله برادر. بله امی برادرایی که شما میشنوین، امی گپای امی برادر باباجون قد شما راضی نیستین. برادرها شما دعوا دارین که ما مسلمانیم، ما هم مثال تاجیکو دعوا میکنیم که ما مسلمانیم. همین قرآن دا همه ما باور داریم، همین قرآن دا ما باور داریم که همین قرآن 100% از جانب پروردگار نازل شدگی با مردم مسلمان. در همین قرآن برادرها یک سوره است با نام نجم، ستاره میشود. در همون قرآن سوره است با نام نجم آیت 39. در همون آیت 39 پروردگار میگه که استعیذ بالله و الیس للانسان الا ما سعی. به هر یک انسان میرسد آن را که وی در دنیا عمل کردگی است. برادران همین آیت باید که بسنده باشه برای همین رازبروی شما. از مقصد تاجیکیش همین میشه که ترجمهش که از برای هر یک شما ما میدهیم آن چیزی را که شما در دنیا چیکو کردین، کشت کردین. یعنی که شما چی خدمت کردین، چی کردین، گناه کردین، ثواب کردین. همین آیت سوره نجم آیت 39 همین را برادرها ترجمه شبینین. همین برادر بابا جون تاجیکی قد 10 بار 20 بار 100 بار هم چی در مسجد گفت اگر همینجاش در اونجا خطا باشه وای جوابش خودش میگردونه مطابق آیت قرآن. در همینجا پروردگار ما را گفته است که برای شما میرسد آن چیزی را که شما در دنیا چیکار کردین، کشت کردین. همون بله مقصد آن چیزی که کردین با شما میرسد حتما. شما حقارت همین حقارت های شما باور کنین برادرها در روی دنیا، حقارت هایی که همین مردم تاجیک بعضی هاش همین بچه های یاش میکنین در همین گراماتیکای تاجیکی نیست. باور کنین بعضا حقارت هایی هست که نه شافای بینیشون میمونه نه نمیدونم چی به این قدر شما حقارت های بزیر می نویسین. خب یک آیا سوال دیگه من شما اتیم اکا. شما من ماشین بیزنس ما اینجا سوال دو بله داشتن. بله مثال میگه من یه ماشین من خرید فروشم، یه ماشین میخرم، من فن میخرم، مثلا نگاه نکردم میخرمش، میام ماشین دو روز سه روز من میرم رکلام میکنم، من مول ما تعریف میکنم. البته ماشین یک کسی دیگه میاد میخره، در من پراورکن نوکره میخرمش، از شخص میخرش خودش نمیاد، آدماش روی من آدماش مقصد پراورکش میکنن، میگنش که مقصد یاده جوش پسیدگی، میگم مایلش من با بوجون هرمن مینم بگیره بیارش باور میکنم. ماشین میبره ایبین یا ماه میگذره میگه که ماشینت پسیدگی اینا میخیل در همین حالت. یعنی که من از زنگ میزنم، صاحب اساسی شه، میگم که اکا جان همون شامونه فان کردی ماشین پسیدگی بده، میگه اکا تو پراورکن نکردی گنوی تا من ماشین مفروختم، تا میگه برای ضرر دیدگی تو 15000 میپرتویا. یعنی که 15000 به همون آدمی که سیم دسته میگیم. در این حالت در همون ضرر همه منم بگردم میگم برادر جان من 17000 فایده دیدگی بدم، میگم اکا جان من 15000 که من یاردم میدم به خاطر ضرر دیدگی، او بیچاره 80000 یا 70000 ضرر دید سیم شخص بگیم. یعنی که از گیجا سوم گرفت خیلی کار در همه جا من گناهگار کرده است. یعنی که تو وای فن کردی، تو دزدی کردی، با تهمت کردن 50000 من در همین حالت گناهگار میشم یا نه؟ انا برادر این مسئله خیلی است که اگر با فقه نظر کنیم یک زمان همی حضرت علی هم در همون وقت زندگی میکرد با اویلشون با فاطمه با دختر پیغمبر، همین حالت عینا در سر همون کس شیدگی بود. یک اشتور میگیرن، حضرت یک اشتور میگیرن با 6 درهم میگیرن اشتورا، 40 درهم کدام میفروشن وای اشتورا، 40 درهم کدام اشتورا میفروشن. شما میتونین برادر که مثال همین مال میخرین، همین یگون مال ماشین مقصد شما همین نقلیات میخرین، وقتی که همون خریدار برادر نزد شما میآید شما تعریف میکنین صحبت میکنین و شما بگین که همین ماشین من خودم خریدگیم از واقعیت همین ماشین در چی سستایه نیای، من ماشین اینم قدر اینا مثال یک هفته پیش 10 روز پیش 20 روز پیش نمیدونم چند قپش همین ماشین ما با این همین مقدار سومش نمیگین، با یا مقدار پول خریدگیم همین ماشین میگین، با یا مقدار پول من خریدگیم
ман амира болош да як миқдори дига мемонам мефурӯшам. Агар барои шумо маъқул бошад, шумо метавонед харидорӣ кунед. Агар барои шумо маъқул набошад, чунки аз воқеияти ин мошин ман дарак надорам. Шумо агар ҳамин суханҳоро гуфтагӣ бошед, аллоҳ ҳамаи шоҳид ҳаққи ки ҳалоли шумо. бале Ин аллоҳ ҳаққи шоҳид ҳалоли ки ҳама шумо ҳолате бародари. мана видеовизов занг зада ман шитоби телефона накиштам ки бо наган ман сразу соҳиби пешакиша паяваст кардам гуфтам ака ту мана дашави фан кардӣ ин ҳамин бародар харидаиш таш писидагӣ буда гуфт ки ака ту проверка накардӣ гуноҳи ман нест не ки хай ба Бале, хотири ки ҳам бале. бародар залал дида бичора 15000 абрана партов и бача гуфт хатиби мана 30000 партов ман гуфтам акаҷон ман қарздор нестам барозеро бифаҳм не ки дар ҳамин зарари ту манам кушт ман 15000 тара метим не ки кай метим намедонам бечора хай дай чанд бор занг зад ман напартом гуфтам ака шид мепартом ман қарздор нестам аммо хеса дар у ҷо тухмат карда за 50 15 и хели вуҷуд надорад ман ёрдам кардам ман ай байн 8 моҳ гузашта яъне ки ман материала ин соҳиби ҳаққи асосия ҳаққи ҳалоли шумо бародар. Як вақт як ҳикоят ҳаст ҳамун аз имоми аъзам ҳамун Абу Ҳанифа мегем аз ҳамун як вақт ҳамон ҳазрат дар ҳамун замонои хичон падаршон бизнесмен буданд ва бизнеса ба фарзандшон доданд. ҳазрат як вақт ҷома медӯхтанд, ҷомаи ҳамун замоно худмон ҷелак мегем, тоҷико ҷелак мегем ку ҷелак ҷома мегем. ҷома медӯзанд ки сар як ами остин як ҷош камтарак шикоф ай, ами як камтарак шикоф меояд. Баъд ҳамун продавецшон аз забони тоҷикӣ қад бигем. Баъд ҳамира нишон метиҳанд, мегӯянд ки ин ҳамин ҷома намиҷаш нақс дора. ҳамун шахсе ки харидор мекунад дар бозор вақте ки ҳамин ҷомаро савдо мекунӣ, вақте ҳамин ҷомаро ягон кас ба забони тоҷикӣ бигирӣ, примерид мекунаву месанҷа, шумо ҳамиҷаро нишон диҳен, ҳамин шикофи ҳамин остина шумо бояд нишон диҳен. Ин шогирд аз ёдаш аз хотир мебарора, як нафар харида меравад ҷомаро, ҳамун ҷои шикоф буданша фаромӯш мекунад ки бигӯяд ки ҳаминҷаш айб нақс дора. Вай меравад, вақте ки бегап меоянд ба устодшон ба Абу Ҳанифа вақте ки ҳисобот месупоранд, мегӯянд вай ҷомаро айбша гуфтӣ? Гуфт ки ман фаромӯш кардам. Вай ҳамун пула гирифт, аз номи ҳамун нафар хайр кард, аз номи ҳамун нафаре ки ҳамун ҷомаро харидагиай. Худоё гуфт худат медонӣ ки мақсад кӣ харид кардагиай ҳамин ҷомаро. Аз номи ҳамун нафар як миқдорша гирифт, фуқарода тақсим кард. ин шумо бародар метавонед ки ҳамун мошина ҷоҳое ки ягон ҷош мисол шумо ягон харидор меояд, шумо бигӯед ки тамошо кун, такша, болоша, поёнша, аллоҳ дарунша. шоҳид 2 нафар роӣ карда буд ба кӯру гӯшгаштан бечора дар ҳақиқатан мо гуфтанд ки ӯ чизе ки дар экран мебинӣ вай нест, чанд ҷо шикоф ҳам писидагӣ дора, хай бечора хай ҳармат мекард хел не акаҷон гӯ роиш кунед. Аммо аз таи вай манам хабар надоштам, аллоҳ шоҳид манам надида будамаш, хай харида фурӯшам 2 кас дар кругаш ним соат ё 2 соат гаштан, хулоса шабакӣ гирифтан, сума бечора перевод кардан бурдан. Ана имрӯз хестиян ки ана иташид як дина шаб худо бубахшаму пастбландӣ камтар баҳс кардем, дашномагӯва ҳам кардем ба хотири шумо бародар бобоҷон баъди ҳамин воқеа шидан шумо ягон нафар ёвен, ягон нафаре ки воқеан ҳам мошина медона, ягон ҳамин мошина мақсад ки медона, хуб мешиноса. Вақте шумо ягон кас мошина бар фурӯш барои шумо мегӯянд ки биёед ин мошини моро харидорӣ кунед, шумо метавонед ки ҳамун нафара қатитон мақсад ҳамроҳи хитон барен, вай то ки бибина ҳамун айбои нуқсое ки ҳаст, вайро як барои шумо номзад кунад ки ҳамин мошина ҳам қадар айб дора. барои ки мисол бо шумо барои фурӯхтан. бале аввали кориму буд дӯсти худо, мо ки надоштем, опити хуб надоштем, чанд фандам хӯрдем, 30,000 сӯхтем, бо пай фоида кардем. ҳозир албатта шугна 3-4 мошин дорум дар фурӯш, яъне ки уже бигем опит гирифтем. аввалои кориму буд ки аввал опело сар кардем, ай 200-300,000 шугар ҳозир ина мошинои калон дорем, ҳам ҷип дорем, ҳам BMW дорем, мефурӯшем, мехарем. Аммо дар ҳақиқатан шата хӯрдем дар вақт. Ай рӯи ҳамин шата хӯрдагимон бачаҳои бечораам дар шата хӯрдан. алҳамдулилло, аллоҳ хайрат я бародар кате биди, ҳар чӣ кардем ба хотири худо кардем. Дуо кунед, намедонам ака бо ҳамҷа поискам бародар мо ҳам ба маконмон расидем, алҳамдулилло. бародарои азиз, бародаро мусалмоно, тоҷико, мо ҳамамон як хунем, мо ҳамамон аз як ватанем. ҳақорат нанависен бародаро, номаи аъмоли худтонро сиёҳ мекунед. ҳақорат кардем, баракати кортон маъқултон нест бародаро. тамошо накунед, ҳамуро мешава ватсап дора, имо дора, намедонам телеграм, бинависен ба руждӣ, ба хубӣ, ба мусалмонӣ ки шумо даъво дорем ки шумо мусалмонед.
ҳамун мусалмони хати мешава ком шарте ки падарша модарша хоҳарша намедонам ҳамаи авлодша дашном кардан. бародаром ман офис дорам, ҷои ҳиҷомат дорам. Касет гап дора, ина ман публиш намегӯям, биёед пеши ман. Хато кунам, Бале, ба бахшиш ҳаққора мепурсам. кор буд Биёед намешава пеши ман, бародаро. биёед бародаро. Биёед пеш, ман одамхӯр нестам. Чизи минус май да пешим факт далел навовардам. Факт блогиро биен нагуфтеса бародаро. ман Дар кор отказ нест накардам. Биёед бародаро. кори хуб нест. Ай одами фосиқ ҳақорат мекунанд. Модар, падар, хоҳар ино чӣ гуноҳ доранд? Занҳои бечора чӣ гуноҳ? Оё шумо ягон чеченса, доғистонӣ ягон миллати дигар дидагин аз модар, апаву хоҳару оча якдигаршона дидагин каштал ба каштал шидагӣ бошанд? Я аммо одамо намекунанд ҳамин кора. Чӣ хело я чеченс ё ки я доғистонро я ҷода як кас мезана, ями як соат нагузашта ку 100 нафар ҷамъ мешава. Ибрат бигирем бародаро, якдигартонро ҳурмат, эҳтиром кунед. Чизи маъқултон нест. рушда бигенашин ами телеграм, ватсап намедонам, боз ами чизое ки баромадаги, ҳамаш баромадаги. Бинависед мақсад ами чиёшон ҷавобтон мегардонанд. Шартае ки шумо тамоми дар аму Эсем Шарипов дар чи эфир мекунад дар телеграмаш, ин бачаҳо ёш медонед, шумо оли ёше, на оли ами синни солҳои шумо 20-25 и қанномаҳои амолтонро сиёҳ мекунед, ай охиратон фикр намекунед? ай худо наметарсед? Аму қалқоратҳои безеб менависед. Ай ба шарма и дар аму шаъну шарафи шумо намезеба. мо тоҷикем, воима гуфти аму тоҷикӣ худмо воима мекунем ки мо ай кӯҳҳои баландем, ай фалонем. охи нахоҳ ай кӯҳҳои баланд ами модару хоҳару кӯчаву ами хеле ҳақорат кунанд. Бародарҷон, ман дар маконам расидам, аминҷа маслиҳат иваз кардан омадам. Аллоҳ Дар ҳамаи моро паноҳи ҳидоят худо кунад. бародаро ҳақорат накунед. Илтимос бародаро Ассалому ҳақорат алайкум. Худо накунед. хайртон кунад. Дуо кунед дағм ки. Дар Худо паноҳи нигоҳдор. худо Ассалому алайкум. Худо нигоҳдор. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.